नौना सेंकेबा रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट सिंह डिमार्केशन अथुबा मतमदा हौननबा होनरी हाइना रेवेन्यू मिनिस्टर कराम श्यामना असेंबली दा फोंदोखरे येलोंगी हक कंचनबा लो अमा सेमगदबनी हाइबा खोलाव गलोइना महिरोइ सिंह मणिपुर असेंबली तम फमजना होनखरे महिरोइ सिंह मथक्ता पालिबा एफआईआर असे असेंबली मिफम सथरिङैदा हन्दु नत्रबदी अकन मखोंजों लाकनी हाइना महिरोइ सिंह सेक्शन वा थमलकी अमसों सथरिबा असेंबली सेशन दा तरेसुबा पेगी वाफम आना पुखतुना एसोरेंस पीद्रबदी जेएसी एमतुक अमसों एमजीओ ना अकन मखोंजों संगसिनलगनी हाइ मैं मुख्रमजरी अदम येबिरिबस इंपैक्ट न्यूज नि आई के थोक्सोम ना होजे कुंजा से फावगी मरोय पाउसिंग म्याम दा पिजरी मणिपुर की नौना सेंखेबा रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट सिंह डिमार्केशन अथवा मतमदा हौनना बहोनरी हाइना रेवेन्यू मिनिस्टर कराम श्याम नंगसी फंखिबा असेंबली मिफम दा फोंदोखरे असेंबली मिफम असि क्वेश्चन अवार की मतमदा ऑपोजिशन के एमएलए आरके इमोना हांगलप वाहंगी पाउकुमदा वाफम अदु मिनिस्टर ना फोंदोखिबनी मिनिस्टर कराम श्याम ना हाइखिबदा डिमार्केशन प्रोसेस की दमक कमिटी सेम हौरे सब साब मतम हाइद्रबसु असेंबली सेशन असी हेक लोइबका डिमार्केशन तौबा हौनना बहोनरी हाइकी नकल अमरमदा हौखिबा मार्च 15 दगी सलिबा था असि 15 फावबदा मणिपुरदा स्टेट केस ओइना लाकपा सिंगी दमक पुन लुपा लाख 94 लिसिंग मरफुनिथोय गा साथेत मर खुमफुद्रा मापन सादिंग तौखरे हाइना ऑपोजिशन की एमएलए के रंजिना हांगबा वाहंगी पाखुम ओइना सि मिनिस्टर ना फोंदोखी लोइना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना ऑर्गेनिक फार्मिंग मखादा सही लिसिनी 33 के ओइना पुनबा सतपम लुपा कोटी अहुंगा लाख मरफु थादक्रे हाइना एग्रीकल्चर मिनिस्टर हन खलिया ना फोंदोखी वाफम असी ऑपोजिशन के एमएलए अब्दुल नासिर ना क्वेश्चन अवार की मतम दांगलप वांगी पाउकुम ओइना पीखिबनी मखाताना एमएलए अब्दुल नासिर ना ऑर्गेनिक फार्मिंग तौगदबा मफम दा तौदना अतोपा मफम सिंगदा नियम काइना फार्मिंग तौबसिंग लेब्रा करिगुबा लेरबदी एक्शन लॉकट पियु हाइना मिनिस्टर की पुनिंग सिंगसिन खिबगा लोइना एग्रीकल्चर मिनिस्टर ना हिरम असिगी मतांगदा यंगसिनजगे हाइना पाखुम पिखि क्वेश्चन अवार्ड लोइरबा पतुंगदा हाउस की अनिसुबा एजेंडा ओइना तोंगान डिमांड फॉर ग्रांट्स मरी फाइनेंस मिनिस्टर युनाम जोय कुमार ना हाउस दा पुथोक्तुना खनकी हजि खनरिबा डिमांड सिंग अदुदी डिमांड नंबर 20 कम्युनिटी एंड रूरल डेवलपमेंट डिमांड नंबर 23 पावर डिमांड नंबर 25 यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अमदी डिमांड नंबर 47 माइनॉरिटीज एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड शेड्यूल कास्ट हारिबा डिमांड सिंग असिनी डिमांड सिंग असी पुखलकपदा ऑपोजिशन के एमएलए अयाम पॉलिसी कट मोशन कया थांगलखी अचौ खुंगंग सिंग लबा केंद्र सिंग लरिबा अदुगुंबा प्लेग्राउंड के सेमको छागटपगी अदुगुंबा पोर्टुटी में पैसा जिमति ngasi स्पोर्ट डिपार्टमेंट जे लेजरगसु ngasi फाउद लुपा अमत पीति सिदैदा इखोगी डिस्ट्रिक्ट की नत्रगा स्टेट की ओइना पुन्न पाइखटपजे सिगी मथक्ता आइगे केंद्र द लरिबा प्लेग्राउंड सिंग दो सेमको छागनलबा अदुगुंबा बजेट खरतंग रिफ्लेक्ट तौबिबा याब्रा मणिपुरी मसा सिंग से इंडिया के मफम खुदिमक पृथ्वी की मफम खुदिमक तोंगान तोंगान मसाना कयादा ngasi masak takpa ngami se matam khar le di mutki ga do male kari gi damakta ngasi di lampak leisalaktre khungang da lekai da sana bung leiraktre maram baduna akhoi gi ngasi gi sports department ki kai riba budget to reflect tori basina di ai ngam ga do mande community and rural development department sida sigumba khungang gi ara pa lamsing sida su all constituency yam banataba height marks ki light se ani ohumdang oro sumba pham chabe yengaga thanbina na bagi madugi budget to aidi masigi sembam sina ding amoy anoba connectivity to ki lambi mayam do handaki laibak thiba ising chau sina maram oidana loina mak chingi lamda landslide to duna disconnect to bayawra valley da koilas thagi ba du gumba lambi mayam amang asidi namdha dana koilas amatta masak udabagi phibam da leire hairi ba lambi mayam se सरकार से सु कैबिनेट डिसीजन लौदुर अखोई सिंग चाउ थोकपगी कनो लौथोखरेब अखोई ताजरे कैबिनेट डिसीजन अदुन मसी कराइदगी अखोई लेजरी स्टेट की फंड सिना सेम हाइबसिदि सार आई अचौ मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की हाउस की लीडर ओरिबा से मिनिस्टर ओइबदा नतना एमओबीसी सु पारिबा नौथनम बिरेना एमओबीसी की इनकम जालिसिंग 13 की ओइना सेल्फम खरा काइथोकपा नंगहोदबसी युम सानबगी बेनिफिशियरी सिंगी लिस्टा सेम्बा लोइरमदबा एप्लीकेशन याउदना लिस्ट खक्तमक सेमलमबदगिनी हाइना हाउस फोंदोखरे ngasi हाउस दा डिप्टी चीफ मिनिस्टर फाइनेंस इंचार्ज युमनाम जोय कुमार ना तोंगान डिपार्टमेंट मरी की हाउस पुखलकी बापुन बलुपा कोटी लिसिंग अमगा 17 लाख 38 का लिसिंग 63 की सेल्फम ओइगदबा डिमांड मरी पास तौकी
House of Pukalactuna, Kanakiba Divansing at the demand number 20, Community and Rural Development, demand number 23, Power, demand number 25, Youth Affairs and Sports, demand number 47, Minorities and other backward classes and scheduled caste, demand for grants, Kanabata, opposition MLA Singna policy, cut Tangatara, demand number 20, Community and Rural Development, PMGSY scheme, Ningtina Saliva, Ngamdaba, Lariba Singi Yum Saba, Ngamdabaki Wafam Tangatki. Demand number 23, Power Gita, May Nintina people Ngamdaba, May Nintina people Ngamnanaba, Tasing policy, Sebagi Wapam Pukatki. Demand number 25, Youth Affairs and Sports Samadi. Demand number 47, Minorities and other backward classes and scheduled class Kita, Sports Key Policy Nintina Semdaba, Singtaninga, Orebasanari Langakna, Yang Sindaba, MOBC Pan Nintina Sizino, Pan Matamsana Kaitok Tabana Singvo Wafam Singsu Pukatki. Opposition के MLA सिंह minorities and other backward classes and scheduled caste थांगत के वो वाफम सिंह पाउकम पीरेदना से मिनिस्टर एन बिरेना MOBC की मखादा इनकम जाले सिनीता तरो की महिरोई संगी फंगफम थोकपा स्कॉलरशिप अदो महिरोई लेसिंग तरेट की मनुंगदा सादा तरा खक निंगचीना फॉर्म ताजे लंबा MOBC की फन अयाबा काइथोकपा यादबा अमसुंग थिंथकीबा से पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी असाबुद्दीन इखिबा सिथीना नते असिगुमा बेनिफिशियरी सिंगी लिस्ट निंगचीना सैमलम दबदगी नि हाइबा वाफम थमकी Power की मतंगदा Power Minister Tongam Besoजना अरापा मनुंग हंजन मफम सिंह लाइब कुल सिंह मई पीनना बथब पाइखली हौजिक फावदा कुल लिसिंग अनिगा संगा बरपुनिथोय की मनुंगदा कुल लिसिंग अनिगा सहम हुमपुनिथोय मई फंगनख्रे अर्बान अमसुंग रूरल की मफम सिंह मई निंगथिना फंगनबा ट्रांसफॉर्मर सहम लैननबा ई टेंडर तौब हौख्रे हाइब वाफम थमकी PMGSY के मरी लैनना ऑपोजिशन के MLA सिंह थांगलखिबा वाफम की मौकम ओइना RDN PR की मिनिस्टर TSP Swazina PMGSY की फीस तरामाथोई सुबगी पेज 1 अमसुंग 2 दा लमदम असिदा पुनबा लुपा कोटी लिसिंग अमगा सात्र कुंथ्रा माथोई की सेनफम ओइगदबा लंबी सनी मरफु मरी थोंग हुमफुरोम सेनना प्रपोजल थाकरे है वाफम सो थमकी Yellow me hakalo mito mi ansana Manipuri mapu ibe yaro have a call na nangasiso mahiro singi kongsang sangsinkre kanglai past dance association case in a sindra lambda masigi yellow me hak ngang na ba lenga asina tumatamda lo ma sengo damne have a call na DM college campus take Manipur Legislative Assembly complex tam na case ke thomi singa thomsi laki thangme ban muzi labi mapa yokselakwa duai the Imphal West Police ke additional SP Priya Darsni Laisramna Losing but Timama Irang ado Laksinam Honaki. Mahiri Lobasiki Tomi Singa, Police Kang Hak Mungara Matung Police Kang Bodana DM College Campus Manunda, Tansinduna Irang ado Laksinki, Yellow Migi Hak Kanabakidabak, Langa Asuna Assembly Pamnigay, Sergasida, Yellow Mi Singi Oiba, Constitutional Protection Pin and Naba Loma passed on Nabahona Buhina, Mahiri Lobasiki, Kongsan Kaya, Sangsindra Laglibani. Nakala maramda Manipur College की महिरोई सिंह सो हाउसिंग सतरिबा Manipur Legislative Assembly की बिफमना लमदम मसिगे येलो मी कंजन बलो म सेंबियो हाइबा डिमांड तौदना खोंगजंग संगसिन की कॉलेज असि की महिरोई सिंह असिना सिंगजमई सिंगा मखादा लेबा कॉलेज असिदगी हौदुना वाकर कोंगसत अबा यास्कुल तमना लाकी अदबु इम्फाल वेस्ट एडिशनल एसपी न लुसिंग पुलिस टीम अमना महिरोई सिंह अदबु यमनाम नकाई मपादा थिंकी लोइना महिरोई अदबु महिरोई सिंह अदबु निंगथीना थेमलबा मतुंगदा कॉलेज तमना अमुक हललखी Kanglaipak Students Association case in a yellow migi hakka luhaina tungan tungan mampakli kongjang kya sang silaba pawbada lenga kasina tumina license bayaning de
Manipur da leriba MLA humpu asigi haksang da taseng ba Manipuri masa moibigi I selabadi lobasina hawriba khongjang asigi matang da assembly da pukhatuna khanabiyo haina ke asigi maikhe diga appeal torakli segaro thogda babu Laigai the Labor, KSA office of Bomising Unababa Lobasiki, President, Moirang Tem, Laxman Pongdorapada, Tasiki Taramapana Sunkunmadi, the Langakasiki Governor Amasung, Minister da Yellow Missigi Oiba Constitutional Protection PU Amasung, Belly Area the Labor Constituency, Nipanda, Yellow Missing is reserved to Gadabani Haina, Memorandum Pisin Kiva Laikre, Adabu live activity Pisin Kiva Memorandum Adagi Matang, the Assembly, the Wapam Amata Pukalaktabasi, Tamoy Sogna Nuaiti Haina, Pongdoraki. Tungan ba school college ki mahiroi singna student protest slogan lawba human change chamba rally chatpa makhal makhaya ma khongjeng kya sangshin na hajijik chathari ba Manipur Legislative Assembly ki mhema sida MLA humpu asigi marakta yellow missing minung si laiba amata yaudra bagum ngasi phawda kana gum MLA natraga minister amagi maikei dagi agenda am pukhalakta ba asi Kangpa Student Association ki maikei dagi khwadi angak pa phawba loinana khoi chathari ba assembly asida Talib demand asi thabak to onthok na ba matik saba step lobby dragadi lenga mari len masing mathak ta Kangpa Student Association na mari len ba akhoi gi club mara pai bi loina mahiroi kaya ga loina na khwadi akan makhal gi khungjang sangsil lagani tunga Mahiroi singi mathakta se minister na FIR paliba se assembly sathariba manung asida hando natrabadi mahiroi singi oiba kan mukhongjang lakani haina section wa thamlagdi ngasi impal gi manung dalariba school singi mahiroi gi mathakta FIR paliba si khudakta hando haidna khongjang sangsin nakhre mafam kayada police ka mung nakhre impal is ki manung sanalaiba si higher secondary school gi mahiroi singna se minister na mahiroi singi mathakta FIR paliba si hando haidna khongjang sangsin ke School asiki mamangda sathok chasin tauba gari sing thingjin ki loinana sanjen thong tamna masing yamna mahiroi singna laki Imphal East ki SP na losing ba masing yamna police ki team amana khoisaw naraba mahiroi sing adubu thingki nakalamaromda Imphal West ki oina mafam kayada school singi mahiroi singna wakan famduna mahiroi singi mathakta CM na FIR palibasi handu haina demand tawki ori pokta leiba iboton sna higher secondary school gi mahiroi singna Schools ki mamanda wakan ifam ki Khamnam Bazar leiba model higher secondary school ki mahiroi singasu schools ki mamanda wakan ifam sathaki Manipur ki sen na satra yeng ni bami eng se satra akhoi bu singna bani satra sing bu irang pamata han bigano sem na akhoi de yeng ni bami eng swa ya ning de sem na assembly da FR pan satra de FR pan ma tam da opposition na tumina lebe su sugya ya ning de sem na satra de FR pan ma sisi higher secondary da natana Manipur da laiba satra apum bu singna bane laiba Manipur da laiba satra mahiroi khunai pungna ma pu singna bane Manipur gi higher secondary khudima punsil laga akan ma khongjang kya jangsin gani akhoi satra singna pamjabadi Manipur da LP system chana han biba aduga FIR jisu atuba matam da assembly pham loading da han topiba assembly manung da CM na khoida pangiba satra singda pangiba FIR do assembly pham loading bogi mongda han topida ba targa di akhoi Manipur da laiba satra higher secondary khudibang na apun ba kholaw kolona na akan ba akhoi irang ama hogjagani Amaramda CC Higher Secondary School ki mahiroi singda FIR file tawbi mayokta TJ Higher Secondary School ki mahiroi singa wakani pham sat thaki mifam aduda CM na mahiroi singda yeng ba mieng aran bani mahiroi singda kaisu leitana khanba CM ki thong yaring de mahiroi sing CM na irang hawan bani haina thaba placard sing sijina ki wakani pham aduda saruk yaki bi TJ Higher Secondary School ki Students Union ki Divide and Extension Secretary undana laima popkamna CM ki thong asi CC Higher Secondary School ki mahiroi singi matakta khakta FIR lawthok pani haina lawde kunai asigi mahiroi singi matakta lawthok pani haina lawi Saliba Assembly session asida mahiroi singi matakta FIR lawthok kiba wafam CM na handokadabani CM gi khongpam handoktrabadi mahiroi singna makha kaya gi khongjang sangsin gani haiki loinana session aduda CM na mahiroi singda FIR lawthokpa matamda opposition da phamni ba Congress MLA singi yaring da ba wafam amata pukalak kidaba laibak TV ni haina su mahagna makha taki
सीसी सोब सात्र सिंह FIR लौथोप है अखोई साथीना नुंगाइजदे मसे सीसी सात्र खतंग लौथोपने हाइने लौजदे लैरिबा हायर सेकेंडरी सिंह तमलिबा सात्र इरांग होरिबा अखोई पुनमक्ता लौथोपने हाइने लौजे मरम असिना अखोइना पामजबदी FIR लौथोखिबा वारोद हंदक असेंबली लोइद्रिङै मतम असिदा सीएम असामकना असेंबली दा हंदोकपियो सिने अखोइना हाइजिंजे मसे हंदोक्तबा तारबदी अखोई अचौबा खोंजंग कया अमसु चंगसिलकनी मसिगी मथक्ता सीएम ना मसामकना असेंबली दुदा यानिंगदे FIR लौथोक मतम अदुदा ओपोजिशन कांगुना तुमिना लेबदो अखोई पेंजदे अदुगा सीएम असामंग लौथोपजु अखोई सात्रगे अचौबा अखोई सात्र खुनाय से चाउन सिंगनबने हाइना लौजै मणिपुर गवर्नमेंट की मखादा लेबा हायर सेकेंडरी स्कूल सिंगी रेगुलर तहन खरबा ओजा सिंगी मरक्त की मणिपुर गवर्नमेंट एम्प्लॉई लिस्ट फंगद्रिबा नंबोल हायर सेकेंडरी स्कूल की ओजा तरा माथोई अमदी बिष्णुपुर हायर सेकेंडरी स्कूल की ओजा तरा निथोई न संगसिलिबा मही मसिंग तंबीबा लेपगी खोंजंग असि देसामना लुमना लौबगलना लेंगा कसने हिरम मसिदा मियंग संगबिदुना वाथोक असि लोइसिनबिदुना मही रोइसिंगबो मही तम फंगन बिनबा देसामगे सेरो लमना हाइरकली मणिपुर लेंगा के एम्प्लॉई सिंगदा तरे सुब पे नत्रगा मानब पे पीनबगी थौरांग अमत लेत्रि हाइना तरामाथोय सुब असेंबली सेशन की गरांग फंखिबा मिफमदा फाइनेंस मिनिस्टर ओइरिबा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर यमनाम जॉय कुमार ना फोंदोखे वाफम अवांग थाक्ता यानिंगदबा फोंदोरली सलिबा सेशन असि लोइदिङैदा तरे सुब पेगी मतांग वाफम पुखत्तुना एश्योरेंस पीद्रबदी सेशन असि लोइबगा मखल मखा कयागी खोंजंग संगसिलगनी हाइना ऑल मणिपुर ट्रेड यूनियंस काउंसिल अमतुक अमदी ऑल मणिपुर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन MGO ना पुन सेबा जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल JSC के प्रेसिडेंट खाइदेम मनी ना फोंदोखरे पनबयाई सेशन असि गरांग सतकिबा वाहंग पाहुंग थोरमदा ऑपोजिशन की सुगनु MLA के रंजित अमसुंग वांखै असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के MLA O हेनरीना पुखलखिब वाहंगी पाउखुम ओइना डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ना तरे सुब पे सनबगी वाफम लेति हाइना फोंदोखिबनी बाबुपुरादा लेबा काउंसिल असि लोइसंग पांगथोखिबा पाउमिसिंग उनबदा काउंसिल असि प्रेसिडेंट खाइदे मनीना तरे सुब पेगी मतांगदा चीफ मिनिस्टर नौथम बिरेनगा JSC असि का ममांगदा कयारा खना उनदना हिरमबसि मतांगदा लेंगाकना खननबा तौरी हाइना फोंदोखिबा लेख्रे CM ना ngarang assembly session याउद्रिङैदा डिप्यूटी CM ओइरिबा फाइनेंस मिनिस्टर ना फोंदोखे वाफम लाइबक थिबनी लेगाक मनुंगदा पाउ फाउनदबदगी मओंगदा उहनबा लाइबक थिबनी हाइखि थंगनबा स्टेट याउना स्टेट कयादा सनबा हौख्रबा 7 पे स्टेट असिदसु रिकमेंड तौबिदुना अथुब मतमदा सननबा होनबियु हाइना महाना लेंगाकी पुनिंग सिंगसिललकले Assembly session loidringai ki manungda Manipur sarkar na maroin honorable chief minister na mage deputy chief minister finance ka tanarer ka cabinet ka khanerer ka sarkar sina 7 pay commission pin na bigi oithokpa ya ba adugum bigi assurance amatang akhoi de pihanningi assembly session jada karimta khanna bidab taragadi assembly session che hek loibadaga अखोई मखल मखा स्ट्राइक की ब्लैक फ्लैग थेट पाक अदिगे मास कैजुअल लीव अदुगा तै तै पेन डाउन अदु लाकनी अदुगा हाउसिंग मक्सिसु अखोई के चार्टर ऑफ डिमांड कोनिथोय अदुदा 7 पे कमिशन खाई मकोक्ता थांगा पीगे बेसिंगजिदा अखोई डिमांड खरा फंगिबा लेरे अदुगी दमता ममांगी गवर्नमेंट हाउसिंग गवर्नमेंट अनिमक थागली अदुगुंबा दुदा अखोई स्ट्राइक चथबा होरमबदो 25th नवंबर दा अखोई सस्पेंड तोरगा लाकपने असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग सन लेबा कैनौ ग्राम पंचायत की नौना साबा पंचायत घर गसी कॉन्स्टिट्यूएंसी असि के MLA राधा किशोर संगाखरे संगाब के थरमदा GPSC की प्रधान W होमेश्वर अमदी बिष्णुपुर CD ब्लॉक की ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर L कुंजो याउना GPSC की वार्ड मेंबर सिंह सरुक याखी आयुष की डॉक्टर तरानिथोई लौननबा मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन MPSC की खुथांग लेंगाक असिना थासी कुनमाथोई थोखिबा एडवर्टाइजमेंट अदु सुंया यानिंग हाइना आयुष डॉक्टर एसोसिएशन मणिपुर की माइकेदी फोंदोरकली मणिपुर प्रेस क्लब पाउमिसिंग उनबा मदा आयुष की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर S रोबिंद्रो ना फोंदोरपदा नेशनल हेल्थ मिशन दा रेगुलराइजेशन तौद्रिबा आयुष डॉक्टर चाम हुंद्रामरी लेना अनौब डॉक्टर कौब मरम सादे इनकम जालसिनी तरुक की अक्टोबर 19 अहान बेट सोइना नेशनल हेल्थ मिशन दा आयुष की डॉक्टर कया लौखी मसिगी मनुंग सही तरामाथो हेन थबक तौदुना लागलबा एक्सपीरियंस लेरबा डॉक्टर कया रेगुलराइजेशन तौदुना लेरी हारिबा डॉक्टर सिंह असि हाना रेगुलराइज तौबियु अनौब डॉक्टर अमुक कौबी मथौ तादे हाइना लेंगा असि पुनिंग सिंगसिललकली असेंबली दंगरांग अखोइगी ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ना अखोइगी रेगुलर ताबगी रूम लेते ना हाय होल NHM की रेगुलर ताबगी रूम लेते ना ngaraang कोई ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ना हाइबी को
सिगी पोसी इंडिया हारिसी डेमोक्रेसी चटपा लेबाक अमनेबको इनक नकपा अरुणाचल प्रदेश तदी अखोइगे आयुष के डॉक्टर से एनएचएम द लेबा आयुष के डॉक्टर से रेगुलर ताबा यारगा मणिपुर दना करीगी यारोइदोइनोबा अदुगा अखोइ हुजिक सिदा अखोइ एजिटेशन तौबा अदु स्ट्राइक तौबा खोटपगी अदुगुम्बगीदी अखोइ मेंटली अखोइदी हम्बल रिक्वेस्ट ने अखोइना गवर्नमेंट द थमजरजिदे करीगुम्बा अखोइगे रिक्वेस्ट ताबीरक्त्रगदी अखोइ मखा ताबा स्टेप लाकपसु याय इमुंगी मुई अमता पाउपी हाइरमदना जेनिम्स ऑपरेशन तौखिबा मियोई अमदगी डॉक्टर ना किडनी नाम लौथोकलमले हिरम असगी मतांग बरी लेनब सिंगा अकन मियेंग संगबियु हाइना डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स अलायंस ऑफ मणिपुर देसामना डिमांड तौरकली ngasi sagolban moirang lerek laiba desang gi office pauping sing unabada lobasiki general secretary and edition haikibada imungi mioi amata da pau hairamdana kidney lौथोक pi khraba mioi adudi yang makha laikai tegi ilangbam obi isai hanbi sahi yakai mangani mahaki kidney da nung laibadagi nung adu lौथोकनबा jun mapan da operation tawna matam lekhibani amadi operation tawbu numit adu da anaba mioi adugi imung manung amata da pau hairamdana mahaki ye thangba kidney lौथोक le haiduna lौथोकलबा kidney adu mapanda puthorok kibani hairi loinana thodo asigi matanda imung manung ki mioi singna jenims ki medical superintendent da hokiba jun tara humdoi da wakat ki loinana jun tara mari da operation adu pangtokhiba doctor aduga amadi medical superintendent yauna imung manung ki mioi singa wari sanaki adubu wari sanaba aduna wari sanaba aduda yamna phasitaba wahi wata sijinaduna mahak jenims tagi tokningba kuirabani thodok asina maram oraga toklo hairabasu toklagi haina phongdoraki haina patient adugi masanu pana phongdoraki loinana medical superintendent na thodok adugi matanda inquiry report ama sayolagi manungda piragani haina numit adubu aduda phongdoraki adubu inquiry report hangba salubada report adu mangkhre haina yamna daite yawda wafam thamlaki hairi हक्चांग यावरगा लेरिबा नुंगजी लौथोरकनी हाइदना ngairaga leba kenosi operation tawbu lorak matamda nungdu puthorokpagi mahuta kidney yauna punna lौथोरकलगा tangai padana kidney ji लौथोक्तबा याद्रे हाइरबसु मरि लेनबा patient party singda hana masigi pau piba amadi masigi ayaba lobuma लौफम थोकप्रा हाइदना देसामदा फावगेदना सिगुम्बा डॉक्टर सिंगी सेक्शनदबसिना मरम मोरगा पेशेंट पार्टी अमदी डॉक्टर सिंगी हॉस्पिटल अथॉरिटी की मरकता पामदो थोदुक मयामा मांग थक्तजु थोखिबा लेग्रेदना मरि लेनबसिंगना गुम्बा मरा लेबा डॉक्टर सिंगी मथक्ता मरि लेनबसिंगना तंगाय फदन लोखपम थोकपा एक्शन जे लोखत पियु हाइबा वाफम देसामगी माकेदगी थमजरी दु इंकुमजा लिसिनी तरातरक की ओइना मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन लौदुना पांथोखिबा मणिपुर सिविल सर्विसेस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मेंस ता असोइबा कया यावरे माइ पाखरबा कैंडिडेट खरगी आंसर स्क्रिप्ट चेक तौबदा हाना फंगबा मार्क तकी हेना पिसिलमने हाइना ग्रुप ऑफ एक्सपीरियंस MPSC Manipur की माइके की थमलकई मणिपुर प्रेस क्लब ता पाउमी सिग उनबा मदा ग्रुप ऑफ एक्सपीरियंस MPSC की कन्वीनर सोरखाइबम रॉबर्टसन हाई MPSC की मियंग मखादा पांथोखिबा एग्जामिनेशन असोइबा कया मा यावरे हाइना सिंगनबदगी RTI खुथांग कैंडिडेट चनी हेनबना मकोई गोइबा आंसर स्क्रिप्ट सिंगी फोटोकॉपी पिबियु हाइबा मतमदा था मापन तरा की मतुंगदा फोटोकॉपी तरा निथोय खक्तमक पिबि रखी आंसर स्क्रिप्ट सिंग असी येंगलुबा मतमदा अरानबा कया यावबा थेंगनरे आंसर स्क्रिप्ट कयादा एग्जामिनर के सिग्नेचर यावरमदबा मार्क सेंदोक सेंजन तौरमबा आंसर स्क्रिप्ट खरदा मार्क पिरमदबा लोइना मार्क टेबुलेशन दा असोइबा थेंगनरे फिवम असिदा एग्जामिनेशन असे असोबा मोंगदा पांथोक्त्रे हाइबसी याना मयेक सेंगले नकलमरमदा मणिपुर हाई कोर्ट ना राइट माइ पाखरबा कैंडिडेट सिंगी आंसर स्क्रिप्ट की फोटोकॉपी RTI एप्लीकेंट सिंगदा ngasi फावबा फंगंद्री हाइना रॉबर्टसन मखाता की RTI एप्लीकेंट सिंगना हाइजखेबा वाफम असी MPSC ना मखाताना नासुंगदना लैबा तारबदी लो कोर्ट की खुतांगदा असुंबा खंगथोकदबा आइनगी ओइबा मतिंग लौगनी हाइना रॉबर्टसन मखाता की चाउना मार्क पिरमबदगी पिक्थरकलगा सुम कक्थलगा याम पिकना पीबा चप मानबा एग्जामिनर अमगी तोंगान बा चे येंगबा मतमदा सोई सिग्नेचर मानदबा खनग्रिबा कैंडिडेट सिंगसिदा अखोइगी एक्स्ट्रा मार्क कुंथ्रा हेन्ना पिसलम्बा अमसु अखोइ थेंगजरे मोइना याम फेयर ओइना पांथोकि हाइबा एग्जाम सी असोइबा मयाम अखोइना पुथोकजरे सी पुथोरकपा मतुंगिना लमदम सिदा लेबिरिबा असुंबा पाम्बिरिबा सिविल सोसाइटी पेरेंट्स गार्जियन एसोसिएशन मयाम पुनमकी पुनिंग चिंसिनजरी मदुदी अखोइना चंसिनजरिबा असुंबा पुथोकनबगी खोंजंग सिदा मयामगिसु मतेंग पांबियु लेंगाकना पोनी सगोल की दमक थवाई यावरकपा हाइनिंगाई लेतना नुंगाइसै पोनी कन्ननबगी दमक मपानगी सेंथंग गायबा थेंगमनगनी मणिपुर लेंगाकना थुबा मतमदा अंगंबा हाना होनबियु सेदे यावबा पोनी की मसिंगा असेंगबा पोनी की मसिंगा यामना खेनगनी PFA मणिपुरदा लाकपा हेल्प कॉल सिंगी मतुंग इना नुमित खुदिगी
pony gari na thengba sokpa lepti haiba yai haina People's for Animal athokpa serolabada hairakli ngasi pangthokiba Imphal West District ki Gram Panchayat ki reservation ki draw adu niyam gi wawna pangthokre mari leinaba singa mieng changpiu haina Tagyal Khongbal dagi El Kunjake sorna wakalagli Manipur Panchayati Raj Election Rule 1995 ki Article 97 Clause 2 gi matungina mamangda nupi gi reservation takraba GP adudi reservation ki draw atpada yawroidabani haiba niyam masig wamada ngasi Gram Panchayat ki reservation ki draw adu pangthokre haina El Kunjake sorna Impact News na phongtoraki Mamangi Gram Panchayat ki Mikhal Gamari Lena draw at pada Tagyal Gram Panchayat asi nupi ki reservation taki adubu mamangda nupi ki reservation takraba GP asi ngasi pangtok ki draw at pa adudasu amuk hana nupi ki reservation tarakibani mamangda nupi ki reserve takraba sit asi ngasi ki draw asi da hapoi debani adubu masigi rule asi kaupthok lamaga masigi matang da koina mai lena ba authorities in the higher bidasu madu noina tawningba law court chalaga tawbiro haidna madu aikoina complaint tawjaba du tabi rakhide ado masi karam mongda karamai tawduna pangthok ibino haibagi signaba khara leiriba se mari leneba authority na amutang sengdok piwaina haijeningi matang source the break maloksage Manipur amadi malengi tongan ba I pau singalona ikoi break tigi yamathuna hanjarke Impact News bu mieng tadana lebiu Kashmir ki Kargil da India na Pakistan ki lami singo maiti ba piki ba numit pu ning singduna India pumbada pangtholi ba Kargil Divas Manipur su pangthokre ahan Manipur Rifles ki banquet hall da pangthoki ba thoramadu da saru yakhe ba Kevin PD Minister Karam Syamna lamdam asida crime gi oiba thodok thopada miyam na police da laktuna thodok mari leina ba wafam phongdok hanna ba thorang paikhat pa tangai phadi haina phongdokre Minister Syamna makha taraduna Langi matamda natana army na atopa hiram kayada katok pagalona na sarug yari miyam nasu India pumbabu ngaliba miyoy sing asibo puning thogat fam thoi haiki thoram adu Bal Mukunda Dev Government Music College da si sayo isay saktuna hodoki PWD Minister Thongam Biswasi jangna lainga kasi makok thongba civil amasung police officer kaya na thoram adu da sarug yaki matang chupada ikoina not only ngasi khakti natana all the time ikoina leriba akhoi wakhal lon se sum akhoi atop thabak mayam se torgu sigi wakhal ji machet se sum puraga chalagadi akhoi miyoi ba punamak se himalaya ba ki damak ta kathok ngamna bagi gul leigani pangal leigani habasi aduna akhoi masen kona minasi le sangi aduna punamak na kona minaraga afaba le ba amma semba aduga akhoi peaceful oiba develop oiba akoi book tawna accused singse akoi khudak ta phaba ngamagi aduga source of kaino se khangna bagi honna bagi tangai phadaba leire madugi dang dadi praja se cooperation darkar lei se punging da phauje baduna praja se kamain akoi da cooperate to hongadargi Deputy Commissioner Sandel gi Semper da su district administration na sinduna tara Nepal siba Vijay Divas ki ningsing thoram pangthokre thoramadu da DC Sandel Krishna Kumar IAS na Sandel district ki aikoi gi isin naw singna laibak ki damak Pontha oikiba du ki damak aikoina saukthok sagadabani haiki ningsingba yabadi Sandel district ki Indian Army ki Lanmi Charles Nicholas Moyon Veningvir Moyon of the Lance Naik Birnei Thangsu Kargil Lan phamda thawaina Pontha pikraba Lanmi Sangma Kuntari atu ki manungda yaukibani Lamdam City Maya Kabasajak Maru Pangna Mutat Nabgi Pandam da Manipur Friendship Organization na poster campaign magasi Maidingu Laise Masana Zaubana Hodokre Sana Konungdagi Hodokiba campaign Suki Matangda Maidingu Sana Zaubana Haikibada Lamdam City Maya Kabasajak Tingana Balukayan Honari Batabagasi Ting Malabasu Apaba Kongtangni Yellow Mi Singi Masing no one we Hantaratuna Mutki Gatra Haibigi Signaba Lady Pani Asikuba Tanzasida Maya Kabasajak Laksin Naba Hona Drabadi Konai Asiki Miamna Hena Awaba Mayog Nagani Manamadana Horak Liba Naha Simbu Maya Kabasajak Tiki Labna Lainapa Pumna Magna Tongdang Lautuna Apava Konayama Oinana Hona Si Haiki Tenga Bazu Tengna Manipur Friendship Organization na Luna Naikogi Anoba Laiba Ekogi Manipur Lainga Asinasu Asigumba Maya Kabasajak Lukraba Hinakraba Singsigi Mokogi Rehabilitation Pinaba Soba Policy Paikalakba Sigumba Siga Kushamnaraga Masi Pangtoiba Toromsi Yamna Ekogi Dugumba meaningful Loiba Yamna Kana Gadaba Dugumba Toromamana Logjay Manipur University ki Makada Nauna BA Tamil ki Mahiru Sige Mite Mayek textbooks ki soft copy sing Directorate of Language Planning and Implementation ki website Fangle website city ki topic khuding ba khang ba ngamhan bana
mahiroi singna lairik phangdabi awaba kaya sauna kokpa ngamlagani haina department asigi director Dr. Laisram Mahapir na phongdokre all Nambulen laiba department asigi loisingda pangthokpa paw mi singa unaba mada Dr. Mahapir na mitai mayek textbook phangdabi awaba koknaba MU gi curriculum gi matungina Bengali mayek te iramba Manipuri lairik sing mitai mayek ta ithokpani book publisher singna marangkaina lairik puthok triba phawbadi makata na website asida upload tawkigani ahan bagi oina bi ahan ba madi ani suba semester ge lairik sing upload tawre makata ba semester sing ge lairik sing athu matamda upload tawna na bhonari haiki loina na Manipuri language pu classical language ki status ta pukana ba department asina ngamba thak ta honagani haiki अखोगी मटेरियल दी लई हिस्टोरिकली अदुगा आर्ट एंड द लैंग्वेज खुदिमक की पॉइंट ऑफ व्यू दा अखोगी मसी अम तो वाट पनतेबा याम सिस्टमेटिकली कलेक्शन तवमा अदे सिस्टमेटिकली प्रेजेंट तवमा अनि से संगेबा अदु तौनोय दमता लैंग्वेज डिपार्टमेंट ना मदुई दमता अखोना यूनिट अहम थोना खाइदोगा हिस्ट्री की ग्रुप आर्ट एंड कल्चर गेम्स अदुगी ग्रुप अदे लैंग्वेज अमदि लिंग्विस्टिक्स की मदुगी ग्रुप अना खाइदोगा मदुदा अखोना डाटा से कलेक्शन तौरगा तोान कोऑर्डिनेशन लोना मद पुखल सु थागनी एज वेल एज ऑडियो विजुअल की मौद पोचई मैं लोन प्रेजेंट तब फॉर्म थागने गूगल सर्च तौबदा अपाम इन्फॉर्मेशन पुनमक फंगलबनीना स्कूल कॉलेज लाइब्रेरी थम्बगी मथौ ताद्रे हाइना एजुकेशन मिनिस्टर TS Radhishyamna Lesanggi members ga unakibada phongdorke wafambu Library and Information Science Students Association na akan mabongda dinda torokli Manipur gi lengang na sahi kuntra hen basi library da ahen baming thambi bagi mahutta library building saba lairik lebe ki thika topam oiduna laikibani amaramda Google da apa mapuna phanglabani na Manipur lairiba school college mayam se laibagi mathau tadre mothat piro masak masigi mahutta mahiroi singda smartphone oina yen biro amasung Oja singsu thabak tohan biro loinana school singi principal launa ba notification toki ba dusu Google na mahut sindok biro haina lesamgi serol sina makha tarakli Kanglai paki puari haina mingthon ba lairik amanga si bid ticket reserve rota laiba milal ki office ta phongkhre milal maiti mekta iba lairik asigi aiba moirangsa moirang them naudalin khomba mangangsa thodam laiba masung angomsa longjam langmai bani Kanglai Pak haina khangdanaba iramda Manipur asi matau karamna haurakibano karamba sahi sada karambaning thauna Kanglai Pak ta palambagi amasung Kanglai Pak ki puarigi matangda iriba lairik asigi publisher na laisang them Romeo Michaini Lamlai Salau and other construction workers welfare union Salau na thokpa sero lamada Manipur building and other construction workers welfare board ta registered Torba Sinmi Singi income Jala Sing Tarahundoi Taramari Amsong Taramangagi Sinmi Karagi Pitok and Lady Benefit Sing Pitokani Hina Minister and Birana Pondoke Wafambo Tabakta Otopina Balangaki Marila never sing puning sing silagni. Haukiba Tang Kulum Doidigi Masaga Sai Humtumari Muk Suraba Poglauna Golmai Apopalakitaba Karapui Golmai Kobamio Ama Tiva Kandra Lady Haribamio say Dimapur de Kaiku Kabui Kulda Leba Mayumda Hankibigi Lambida North Eosida Numidum Bapung Taranto Makaitaba Matamda Kumho Badaki Nasi Pauba Tiva Kandra Leda Kibini Hari Haribamio say put Manga Wangi Kulay Kusuni Masam Teli Amadi Mahanga Tokiba Matamda Ango Masugi put it Amasung Higo Masugi track pen Amaset Ki Hari Kanagumana Haribamio say Tangna Bidabadi Marilena Police Station da Pau Pibida U Hari All Manipur Manpower Upliftment Center Amukna MSMO Lamphel Part Government of Manipur Amadi IMC ke Mayor L Lokesor gi asoba matinga loina na Khairamban Kaitel ahumda Kangna Sandokpa Makal Makha Kayagi Tamthiraba Laina Tina Singdi Ngakthok Nabagi Pandamda Hida Kapthok Rehaina Amuki Serolamada Hairagli Hariba Tharomasi Lopasi Tongan Tongan Fam Singda Lairiba Masalo Sanga Kosamnadana District Singi MSMO Singi Matinga loina na Makata Sataki Gani Hairi National level da direct taxation gi lamda ningthina mathok tawbaki damak sabungbam Deepak Singh Indian Revenue Service da Finance Minister's Award for Meritorious Service pirakle haribe award se hokiba July kunmari da Delhi gi Vigan Bhavan da pangthokiba income tax day gi thoramda Union Finance Minister Arun Jelina sabungbam Deepak da khosinar khibani North Eastern Region NER da tax law sing ningthina satna hanaba honabada singthaningai oiba thodang lokhi haina Deepak the Pikiba citation to the Pale, Mahak income Jalisingani, Ani Beski, IRS officer ni,
हौजिक NER गुवाहाटी की एडिशनल डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन ओइना लेरिबनी जिरीबामदा लेरिबा होटल स्टार सांगी रामनगर तुको सिलचर कासार की मसागे सही कुनमरी सुरबा कोंसम चंद्रकीर्ति अपोपा की चंद्रकांत कौवा मियोयमा थौरी यानरा सिरमले थदोगसी ngasi गाड़ी काउंटर की मियोय सिंगना इम्फाल सननबगीदम महाकपु थिरकपदगी होटल की मियोय सिंगना महांग लेरिबा का अदुदा कौबदा खुमलक्तबदगी सिंगनदुना जिरी पुलिस पाव पीरबा मतुंग पुलिस लाक्तना थोंग नंखायदुना येंगलोबदा थौरी यानदुना लेरंबा थेंगनरखिबनि हायरि करी मरंगिदबक महाक सीरी बनो हाइब खंगदरी मिसी असि की मतांदा जिरी पुलिसना केस अमा लखतखरे कक्सिंग अमदी तेजपुर की लोनाबदा coalition against drugs and alcohol kadana lamdam asiki mayai ka chinjak nisha maru phangam muthana pandam da lepa leitna changsilapa khongjang gi saruka moina sathaba drive amada mahadeva tab lambida amuwa masugi ss 2 wheeler da yu pudan lakpa miyo amadi yu liter yankai kada kaksing district committee na phare hairi Nine MMG pistol puram mioi ohung ngasi khudeng thabi sek posta tarani se juba sound rifle sa pharaga more police sinara kre ngasi yo pung tara mathai makai tarak matanda more dagi impal tanna thorakpa Chevrolet car registration number MN01AK1949 asi AR na sek tarubada hariba pistol asi thengna rakhibani nongmai kona na pharaga mioi sing adudi sangangai mayai lekai dagi songtham Chittaranjan Tronglaubi makha lekai dagi Yumnam Sundar amasung Tentha Kuno Bazar dagi Taurem Arun Kumar ni Hari Kaksing Kuno gi manung san leriba laupari sanirom amadi nga gi farm kaya handaki ising isaw na thumjin khibana maram oiraga laupam adugi laumi sing awaba kaya mayonare mari lenaba sing athu matamda hen ming sangbidan laumi sing awaba khara da oiraba sukona na basin bi haina Kaksing Kuno youth forum na mari lenaba sing pun sing silakni Kaksing Kuno youth ki Assistant Secretary Kumuksam Zapa na Fongdorokpada Handak Manipur Pumbada Toki by Sing Isawa to the Kaksing Kunogi Ayaba Lokpam Sing Ising the Tumdin Kibani Kaksing Kunogi Tarang Turel Mataka Sariba Uyok Tong Asisu Yadabana Maramaga Aduki Miam and Satokosin Aduki Mate Kudong Sadabakaya Mayonare Haribatong Asisu Langana Ming Sangbi Haina Pongdorokli Lorama Sunurki Matata Sariba, the Tarang Turel Tata Sariba, Yotomase, and Sini Humi Manga Yaki Dabadi. Road diversion period to Sinkuno, Muslim, Martin Paul, Pina Maramaraga, Digimati Kunsada Mayonare, Maramadina, Tumatamda, Manipugamena, the Sunday Nineva, the Sinkuno, Youth Forum in the Academy, Mary University, Sicily. Andak Lamdam Masida no kana Sukiba Madi Turial Torban Kaibadi sing Sauki Badigi. Ising Tungran Labadigi Lirip, Kamta Hosi Paba, Saidangdra Leriba, Awana Taraba Singa, Indian LPG distributors of Manipurna, Angambasel, Kainaduna. Relief materials sing yanthokre ngasi gi oina relief materials sing ado tengbang na ba distributor sing na khongman mangsil da laiba RPD Indian dagi lamtha ki badu da sengbek sama kun hawai kg sani yankai thum asatau sini alu kang hidak amadi asapod sing basu mating gi damak puki hybrid relief items sing asik basiko kongbairong Imphal East West Thobal Kaksing amadi Bisnupur district ki sauna awaba nangalaba mafam sing da yanthokadabani ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯑꯉꯝ ꯑꯉꯝꯕ ꯈꯔ ꯈꯥꯏꯒꯠꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯛꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯌꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯃꯈꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯃꯈꯩ ꯌꯧꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅꯕ Hawaii Chengwai Kitang Ekoi Pijage Hadun Ekoi Hujiksi Kongshanaba Haujabani CPI Manipur State Union Sidana Numid Humni Sumna Satrakpa Lomi Singi Ihoda Ngasibe Supuria Kama Sang the Wakari Fangalunian Awareness Program Pangtokre Kongsang and the CPI Manipur State Union General Secretary Dr. M. Narayauna Lomi Sani Henbana Saruyaki Lamdamasida Isauna Mahan Krabalopam Sigi Lomi the Pifam Tokpa Sel Tegbang Atumatam the Pitonaba Taksin Kipakalunina Isau Asi Handriba Pawadi Itai Beres Gitong Manga Mak Hangdok Haningbaki Apama Dr. Narana Pongdoki Se medical officer Bisnupuramadi Community Health Center Nambolna Thaudang Lobiduna Development and Protection Unity Voluntary Organization Nambolna Maibam Singmang Welfare Club of the Maibam Youth Club Kam
library ka puna kosam natana maibam singmang laibungda mafamadi sauna solaba miyamda free medical camp ama sindana lemna laying bi khudong sa phangan khre amadi kem adu da miyo sama hundra marida laying sathaki galona hidak langtak kaya su lemna yentok hi haina sero lambada hairagli handak thokiba ising isau mayong nakiba Kongman zone 3 gi akoibda leidiba miyam oiba lemna laying bi kem amanga si pangthokre Kongman Stance Club amadi Imphal East medical officer na sindana pangthokeba laying bi kem asida nakal kaya ki makal kaya gi laying sathaki galona na lemna hidak langtak sing yentoki Laumi singna har pangdabi awaba mayong naribasida Manipur lengaki akhanaba miyang sangbiduna atuma matamda thabak paikat piyo haina All Manipur Progressive Farmers Association na thadrok pasero lamana khanghalakli Maharaj Kumar Ghanindrajit Memorial Super Division Football League Tournament da USA Kurai Mai Pakre ngasi Katigao da laiba abagi sanabunda tournament asi sana ki batara mapan sub league match amada USA Kurai gi sanroi CA Singlen amadi Govin anina match asi kuntra mapan amasung yangkai mathoi super minute singna panjal amamam sandra tarama 11 Star Sporting Union Kampat pu panjal ani sine da maiti piki satharli ba football league tournament asi kun super league tana SSC Porompara badi Nipso Kaibi ani na match asigi apiba matamda panjal amata sanaba ngamdana draw oiki Imphal East District Football Association gi biyeng makhada thasi gi tara taruk ki pangthok phokiba league tournament asida team tara mathoi na saru yari hayeng tournament asigi kun mathoi sub league ta UPSA pukhaw amasung YOSC Korai konsam lai kai kunithoi suba league tana PYA kairang amadi doi yari pok ani na laba taunaragani Humpunitui Super State Badminton Championship ki ngasi Manipur Badminton Association ni makada DM College campus talaiba MBA gi indoor stadium da sana ki ba men's singles ki final da M Maira baluang na W James point kunmathoi ni panamadi kunmathoi tarani thoi de maiti ba pikre championship asik under 19 boys singles ki final da na Vidya Sakar Salam na O M Sanbo point kunmathoi tara tarok amadi kunmathoi mapanda women's doubles ki final da na M Sobi Palamadi and Purnima ani na KSS Kelpati amadi RK Miranda ani point kunmathoi tara manga amasung kunmathoi tara ni thoi da maiti piki ba kalona na mixed doubles na KS Manjit amasung and Promila ani na K Dinku amadi KS Rosni ani point kunmathoi tara manga amasung kunmathoi tara ni pa da maiti ba piki championship asigi tongan tongan masana tara mathoi da badminton sanroi nupa amasung nupi jani humpu tarukna saru yaki IGR South ki Major General Birendra Singh BSM Police Range 3 ki DIG IK Muiba IPS of the Manipur Badminton Association ki President Bijoy Koijam galona association asigi masak naraba mioi kayana ngasi losin gata ba championship asigi thoramadu da saru yaki EMB की ममिंदा लंबता लेरमदे EMB ने लंबू किबल एकते अदुबो कनाबा पुचेन चावबा कॉन्ट्रैक्टर अमरा एखोइना यानबगी मखादा लम अमा लेरिनबा होनबदा महाना सेनो टेक बांगै मदु हुजिक पोथौरमदा एकाडेमी सानरबा लौ परियमे हेनबगी लम अमा लेगिर लेरे अदन मस्त मयाना लाना सबोकरबा खजबिउ adina thali badudi badana ki commission da hol asigi amasung association asigi thaba amma da modanda muong da sigi amagi mateng pangdama kamung ngakhtani Poiro Khongjing High School Imphal East na under 17 girls state level Subrata Mukherjee football tournament ki winner oikre ngasi yo kumala pa menasa diam da sana ki football tournament asigi match final match ata Poiro Khongjil High School Imphal East amadi City Higher Secondary School Imphal West arena match asigi ahan bahal phawpada panjal abada sanaba ngamna khide match asigi ani suba half ki kontra mapan suba minata Poiro Khongjing High School Imphal East ki sanaroi W Ranjina penalty da panjal ama aduga nifumari suba minata bung lomsina panjal ama sandana City Higher Secondary School Imphal West pu panjal ani sine da maiti pirang laga Satharliba football tournament asigi winner oikre
Department of Youth Affairs and Sports Manipur Sindana Thasi Kunitoi Pangtok Pahorokiba Football Tournament Gasi Losin Tharmada Yas Director and Pravin IAS Department Joint Director Ani Case Pramoda Amadi El Center Kumar Galoin and Department Mioikana Tharamada Sarugyaki. All India Football Federation ki Elite Football referee mo iramba Haubam Khambabo All India Football Federation na Mass Commissioner oina khalakpada All Manipur Football Association na Haubam Khambabo puthakat pongdokre hairi nakalamaromdana thasi 29 August ama phawbada Malaysia da pangthokadaba international match singda saru yarogothaba India ki senior women's national team da Manipur ki nupi chanroi taramatoi khankhre haina amphagi assistant secretary na thadrokpa serolaman hairakli Oinam Kendra Kankho Taruk Suba led Longzang Kuber Singh Memorial League Cup Knockout Open Kang Tournament ke semi-final Sankre Lining Tau Sanamahi Kang Association Wangoi ki Mieng Makada Wangoi da leba Longzam na kai community hall sa ki Kang Tournament na sikinga si sanagadaba Manisuba quarter final ki match amada kai samthong Kendra Kankho A laktabati Oinam Kendra Kankho na match si walk over pangki Imphal ki DFO L Joy Kumar na mak apupugi ming da kasaba Kang tournament sida Manipur ki tongan tongan kendra sing ki lakpa kang ko tara hundoi na sarug yari sathariba Kang tournament sigi ahan ba semi final abadi ani super semi final match sing salibata sigi kontra amadi kotha ma thoida sanaragani aing asagi pauda ICAR Labhelpat Agromet ki matungina housing Imphal da sabgi sang ase maximum da degree Celsius kumathoi dasmik ani amadi khwaidi ki ingbada degree Celsius Kunithoi Daspik Anini, Nungsita Yawa isang Manilgi Sang na yukta Sadra Marpudrani Toy Madining Tildana, Sada Humbudrani Hairi. Arabida, Bulletin Asigi Headlines Amuna Miamda Tamzagi. Now na Sanki ba Revenue District Sigi Demarcation Natu Matam da Honana Bahonari Haina, the Revenue Minister Karam Siamna, Assembly the Photo Play. Yellow Migi Hak Kansan of a low ama same with the high of Kolagalon and my hero is seen a money for assembly tam the Thompson of Honor. My hero is singing Matak the Paliva FIR as assembly from Sataring the Hanto Una Travadi at the Lakan and my hero is in a section Watam Lucky. Amasung Saturday Assembly Session da Taris Pape Yuwafam Hana Pukan Laktuna Assurance Speed Ramadi JSCM took Amasung MGO na akan Pongsan Sansin Lagani Hai.